Potpredsjednica Vlade Srbije i predsjednica Koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović zahvalila je glumici Danijeli Steinfeld na hrabrosti da prijavi nasilnika koji ju je seksualno napastovao. Istakla je da je zgrožena rečima koje na snimku razgovora izgovara čovjek koji je pritom javna ličnost saopštena iz kabineta Zorane Mihajlović. Ona je istakla da veruje da će Steinfeld svojim primjerom postaći i druge žene da ne ćuti i da prijave nasilnike, jer, kako je rekla, niko nije toliko moćan da ne odgovara na nedela koje je učinio. Tužilaštvo i nadležni organi su tu da rade svoj posao, a na nama je da pružimo podršku žrtvama, da ih ne osuđujemo i ne viktimizujemo dodatno, već da kao zrelo društvo pokažemo kakvu budućnost za svoju decu želimo, da negujemo kulturu, nenasilja i poštovanja jedni prema drugima, rekla je Mihajlović. Kako se navodi u saopštenju, Mihajlović je naglasila da su reči koje izgovara Branislav Lečić na snimku sramne i uvredljive za svaku ženu, a posebno traumatične za onu koja je preživala seksualno nasilje.